Uttarap Youth Development Council kakhat berkop ya ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance bahkan pha ya ki menteri sarkar khamtam ya ki tu ki menteri ki bahak khamat bha banya tainya bat ke seng halor ki jingyo nong bat ki jingdu nong jong ke jingdan ki karkhana ben mi dau bilat Hajan Hills District. Habakran shikila pathai ko board u president ke seng uba Wairai wan sotun ulakan thojur halor ke jingkran jong usembut menteri rangba ke jela uba preston tinsong uba khami ru ya katanat kampo yeng ke sarkar jela uba laong ba ke jingwan jong ki karkhana ben mi dau bilat Hajan Hills kalawan ra shibun ki jingmentoy ya ke yo ka kot jong ke jela kumta nakaliang uba sotun ulakin tu ya ke sarkar bahkan penbet ya ka tarik ke jaka banya tainya na ba ke seng kalalong ke balapan kre Uba sotun ula keno ru bahaga jela ki ladan kita ki gundaraj ki bakwa bet ban pen urlong kat ka bakwa da ki hespa ni capitalist namar ula ong balada omde kumta kumno hagari senshar pat ba ki ba persha ya ka jing bishar pat ba ka shri simen hadai stong lom serman east chantis district om shamla sha satya makin kiran ni shimbenta hakane ka public hearing Ulabu ru ke jingkeli ya ke Meghalaya kedai ke jela senshar pat ba ne kedai ke jela senshar donbor madukan thojur ru ba kumba la yoi bala shupen dan kam de ki bor pulet ban kawang le er pensat khamat badda ka ba bom de tiet da ki lathi kane ka pen I ba ke jela ka dan ya ke sarkar ba senshar donbor Ulakan no ru ba ke sarkar MDA ka lapha ya ki officer pha khambon ki pulet bat ki wei ki bayasha bat kawang man pen urlong ya ke jingkwa ke shri simen man penjat penjulor ya ke memariang ha ke te ke than haba ong ba ke public hearing jong ke shri simen kala long ha ke sien ka balai uba sotun ula ong ba ke seng kala dep tip lupa kam don jingmut ban let sha ke jing bishar pat ba namar kala dep tip lupa ban sha khanglat ban shimbenta ha ki ni ki jing bishar pat ba Ba sotun ula ong ha ka public hearing ba minshwa la sha Khanglenti da ki truck bumper bat menta ki latu sandan ya ka surok da ka JCB bat kumta ka seng ka penram jor ya ki ne baro ki jingle ka sarkar ki pulet bat ka jingle donbor ka shri simen ka bakwa ban bo ya ka plan jongka ha ka jaka ba he arspa hektar hinre ka badan jingthmu ban penyar hado hinruspa hektar boycott ya ke public hearing kalau long teh musulman di East Hills nomor boleh ba Youth Development Council teralih participate yang sisian hak bidai ba ke public hearing juga semen depresi anda apa sih taman rum turun yo kayak kemani kalau ba lagun depan nanti public hearing ladan pan tangki argon ikut diberi ki bayar syak semen bat ki beri ki banabar ki bayar syak semen bat ki bulet ki bayar syak semen dan tabat ki officer dan government ki bayar syak semen tiga kali kami minta lomba balik ni kau dia ke public hearing kami kerja pollution control board di syak ada mana apa pada public hearing di siang naiwan Kemudian di bagian satu tadi omba diberi mana bar komsya andai kita tak public hearing jong ketika serisiman andai ketung ka ibu ka EIA 2006 paragraf banyo ka pendek expo ala keren saya pakai bagi video di balong concern yang ke environment kata kemudian kita pendek te bagi participate lah banten ya kajing snow bagi hak beda buat ketika environment Andre kebangi pada muta la live sien la punom ya public hearing sien kalau punom apa ka viewpoint jo ki pri ba pasha ka kampun sipun cha banyak banyak viewpoint jo ki pri ba ya sha ya ketika public hearing anda la fin untuk ngai iba government ka kham wara kham pun ki dispose ki ban yada bat ban khala
ya kibriu ki bahwa mereka participate ketika public hearing. Ketika itu mengi na kalian jom pesan ni hadir benda boykot bila sumpek kata kalian ni iba kali ke public hearing makan isu ke public hearing na mental ban penterekam ke simen dengan iman kalau lompan pun ke public hearing ke bakal sokari ke involve nanti yang ke public hearing makan feel kalau kau tak tu kali ngon kibriu belum yes boss ban pas ya ke public hearing kaji ni samsat nak kalian kini kumpi nong ilam seng alam bani i ya kacak ni dunia report is the hills ibadah yang kita kaji tu bandai participate hantai kok public hearing kaji ni samsat kalau satu kata-kata kaba kaji tu bandai ban participate dan lagi kebajajai handai langat kembang kata kaji syak latih charge baca kawang teman dah tiap gas. Kau kerja kini buat untuk suka kalau buat. Tapi pemiliknya akan kena yang Democratic State orang apa dari India. Lagi kami kira let's say yo kami desu kita ke Democratic State orang apa dari India. Mereka ada memang kata ke dictatorship kalau punya dengan kesokal yang tinggi. Lalu ke Democratic State balai Ailat kibriu bahwa ban keren balai Ailat ya kibriu bahwa balai penyusun mentahang tu balai dalam ban charge itu kibriu ban tu dibesar kawang nuklir gas kini teroris kini kai cloud kini kibriu rakyat ban pembensap ngami itang we ban rakyat we ulati beredu ban pembensap Reka jumpa di priong tu kalau bagi lek kita participate ban snow ya kita ke snow di halor kita ke jumpa kita ke simen banti ya dari maupun berarti bacna kita ke simen ko hati aku snow lifestyle. Tinggal kata bisa kita apa iman apa setiap kita iman kalau kita berbunda raj apa kat waktu kuat kini kapitalis kat bagi kuat kapitalis kelomba dari bantu ulang baik. Kata kamu ladani keren dan tim keren kata kamu apa setiap negeri yang mentai yang bang mentai kalau baik. Mind is always right. Kayak jin kleinbor kedai kabadai. But kinom job kita dibeli pak kleinbor. Ka jin syanyon job dibeli di apa Eastern Hills tapi bisa kedapa. State government ini kalau feel nadong sedong harban yada ya kahok job ripai ante apa Eastern Hills District. Te kae ko pa aku akan keren ya kapoin ko aku lomba. Ina kalian dosen ni condemn ya kini kecinta joko suka. Bat kumbi ko ngadu usaha resmi. Ba nakalian dosen nila boykot ya kini public hearing jong ka sisimen ni pa ditambah le isi mentaru umat nila tu upa pada private hearing ni boykot ya kini bat ya kini dijimpas do Kementerian Pollution Control Board ya kini hearing menden resmi jong sisimen ni nakalian jong kaseng ni accept dalilero unless until belum yang ya public hearing sesisin bat kon paro itu di bawah anggaran public hearing ada di bayar syarat kan bat persyarat kata kedai jikwa ini nakalian jong seng jong police department ban charge ban kawang nuklir gas ya itu di bawah kita public hearing apa enggak balai kawang jikwa nuklir lomba dia ini kesini pelanggar nakalian jong teaching biasa juga sokar ini state nuklir menurut restoran Luzon lomba pikirnya ke Jepang juga semen company yang positif nuklir orang yang benefit ke bumba economic benefit ke bumba Hami dia begini peta minum krem risiko tim ni lagi nak support atau orang benefit kalau orang ketika economic benefit kita kejelam nuklir ni orang tahu wal kata state government kanut ayat representative hantam yang di langut ministers di badan nakmadu banwan baniat tainia batni kinong ilam seng batni la kajong kania akan lu gondor
menjelang media kayak nom nanti cement company gimana nanti apa SCS. Nomor kebangi mengi nak lihat tu berseng iba kabur ke jinduk nom ban ya ke jinduk nom na kabadon ketik cement company nanti jinduk nom hak ide buat environmental affect the environment jinduk nom hak ide buat kam kejam jinduk nom hak ide buat kamai keji jinduk nom hak ide buat kakuat kekia jinduk nom nadok sedok ngamtip itu kecil pun sebab orang dengan iklan yang kita kecil yang nom bukan mikli, mana pun yang nom bukan mikli yang kita kaji. Dan nak tak tahu ni ibu yang ni challenge hikmat state government bah, wan ni nyatanya, once and for all banyak pergi, nak bejong kanya, kumno ke government bagi bang yang nom nak cement company. Ni pergi nak kalian tungi kumno kerja pergi tungi pasti tungi ke nom, nang pak te cement company ke badan hati. Kata ketika kubur bagi kuat kontraksi government, ada government kanur, nanti if the government have the guts, have face us in that live debate about TV. Kata ketika bagi itu, ada pisau bahwa nanti di cement company kecelah cuma di dalam. Ini bapak tu nanti ini. Tiga tu kebetulan kamu rumah. To balik ke kamu kembali. Ini last time the first public hearing juga cement for HYDC kali participate. Jadi hantu kikanti surau mereka kikan blok tu ke dompar kikan mau kikan blok ke dompar. Hantu ini student box bawa ini kaseng ini kerja gue kaseng apa belief in the Gandhian way of life. Sebab ini kaseng ini kerja non violent. You can slap the right side, will give you the left side to slap. Dihak tu kepor ke bangilet ni kita blok ni ada turun tempat itu yang berkelado. Menilai kita terus nak lagi cisi. Katu ko isay ba kani ka government kakwa ba je citizen banlet ban banlet ban dino yang kita cakap maka dia turut citizen yang kita cakap kalau ada terus pak ada yang menen yang pemenen ke public hearing juga kedai aspek atas sebagai plan lebih kedai terus pak ada. Tiga state government ni kakwa ba citizen kan ban ni ban lu yang kita sepak tahu kepada nanti kenapa kalau kita baca berita ini kalau high and dry kata dia ke begini kan dia kata kami jadi bunda orang